kad se pogleda ko sve igra na svjetskom prvenstvu, Hrvatska je dobila težu skupinu. Pa, kad se pogleda ko sve igra, da. Ali, vjerujte mi, i ti, što ajmo reći, mi ih ne poznajemo, ili te reprezentacije, i to sve, i opet treba izaći s njima na teren, opet treba pobijediti. Ti nemaš pojma kak su jesu oni no name, ne znaš nijednog igrača, ne igra. Ali ko zna, crnci trče tamo, vamo, ide gore, dole i šta, zabio ti gol, pa se šta sad? Muči se, borba, hoćeš da to. Ovo je, izbornik je dobro rekao, sve super, imamo stare znalce, Engleze, cilj je proći grupu i nadamo se da ćemo proći. A onda polako, utakmica po utakmica. Kao recimo taj Ekvador, što se nikoga se od njega nije nadao, šta oni znaju obono i onda... I izgubili smo. Da. Ali općenito te sjevernoameričke i južnoameričke reprezentacije, kad pogledaš ti Ameriku, a eto većinom gleda na svjetskim prvenstvima i oni, to je nevjerojatno koliko su oni za fizički spremni. Sad oni spremni od tog njihovog ragbija. Hrvatske, Engleske, Italije u odjednom šprint, trčanje, brane se, bore, može trčati 90 minuta.